OPD से अराकपा कोई पेशेंट पार्टी सिंगसिना टेप से लेथोगा पूरा सखिबा अना टेप से लेथो खरमना इसिंग जी टेंकी दगी अदुम और तालेबा अना सिंटेक्स ता रिजर्वर इसिंग जे लोथोखिबा सुमाय तोगना अखोइना डॉक्टर सिंग नर्सिंग थबक तौजब मतमदा यामना अवाबा मायोकनबा सुमसि तौबिदनबा अखोइना अखोइगी मणिपुर की प्रजा सिंग अखोइना अपील तौजरी मतम खरा मथौ तौदना लेरकलबा जेनिम्स की डायलाइसिस रूम मथौ तौहनबग लोइनना इंफ्रास्ट्रक्चर सिंगी फिबम फगत हननबा डिपार्टमेंट सिंगी मकोक थोंगबा सिंगा वा तानब लोइरे निमित मंगानी की मनुंगदा मथौ तौहलगनी फीमेल मेडिसिन वार्ड की नौना साकिबा डॉक्टर रूम अमदी सिस्टर की रूम की वेंटिलेशन यरमदबु डायरेक्टर न पेंदब फोंदोके जेनिम्स ना अनाब तरामाथोइदा ऑलरेडी अखोइ अनाबगी मिंगसु लोइन लेबनी फ्री ऑफ कॉस्ट सेन अमत लौदना अखोइ हिमोडायलिसिस से तौजखरबनी अखोइगी अनोबे इंस्टॉलेशन तौरो मतुंगदा सुमाय तौदना हजी अखोइना हजी तौगदरबा डायलिसिस से अखोइगी नो लॉस नो प्रॉफिट हाइबदी मपानगी प्राइवेट हॉस्पिटल दगी याम हंदना अरुगा मसिद संगिबा रिएजेंट अरुगा मसिद संगिबा अखोइगी मरी मरांग अखोइगी सिगुंबा केनुला सिगुंबा खरा खक्तंगी होइना अखोइना लौजगदोइनी से अखोइ प्रॉफिट लौजरोय अरुगा मसि पेशेंट गी दमक्ता खंजरगा को याम थुना मसि हौननबा तौजरगनी वांगोई केंद्र की MLA बु हंदक मीडिया दा इज्जत सोकपा याबा वाफम फोंदोरखिबा मसाना मसाबु सोशल वर्कर नि हाइजबा मियोय असिना निमित हुमनी की मनुंगदा मतिक साबा प्रमाण पीदुना सिरिबा मराल सिंह सब साना खंगनरबदे डिफेमेशन सुट तौरगनी हाइना MLA ओलुखोइना फोंदोखरे ngasi magi quarter da pangthokpa pawmi singa unaba amada mahakna makha taraduna CRF ta ki thadarak pasen pham sing tender tawduna MLA gi khuchabi kharada sinakre haiba CRF ki matang asi PWD gi mathone tender tawba tawdaba haibasi makoi gi khutta lei MLA na khuchabi thadok laga thabak suan khiba leite masida kusira si tawbusu leite haike state ki fund leitabadagi manipur sarkar ga tanaraga thabak asi miyam gi damak purakpani miyoy asina thabak asi suba pamlabasu MLA na recommend tawbige अमरोमदा मेलंबी कॉलेज मयादा पुखरी अमगी मतंगदा MDS ना केंद्र सी सेल अम फावबा थादरकप लेते इंसोल्यूशननी तराहुमदोई तरामरी ददी MDS दगी सेनफम खरा अमदी MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड दगी सेल खरा हापलगा युमनाम हुइड्रोम मखा लेकाई हाइनिंग सोइदा कम्युनिटी पोन अमा तौखिबदी ले इंसोल्यूशननी तराहुमदोई दा PDA गी मखादा युमनाम हुइड्रोम थियाम लेसांग खोंगी क्रिमेटोरियम अमा तुरेल खोनुंगदा साननबा प्रोग्राम हापके हारे तुरेल खोंगुंग ओइबना इसिंग इसाउ लाकपदा असोय अंगाम थोक्तनबा MLA फंदगी सेनफम खरा हापलगा साखे मदु मियामदा खुशिनख्रे मरम चादबा वाफम मियामदा फोंदोक्तुना MLA बु मराल सिरिबासी मरि लेनबा डॉक्यूमेंट पुथोक्तुना निमित हुमनीगी मनुंगदा उटकदबनी मदु नत्रबदी लानना हाइजिनबगी दमक डिफेमेशन सुट तौरगनी हाइखे हाइबा थबकसिंग असि करिगुंबा तसेंग एविडेंस प्रमाण प्रूफ लेरगदी ओंगोई प्रजान पिरकवा दंदी हराव हरावना याजगे अदो करिगुंबा हाइबा थबक थरोमसिंग असि चार्ज तौरिबा थबक थरोमसिंग असि सिमजन साजनबा चार्ज तौबा ओइरमगदी निमि हुमनीगी मनुंगदा छोइखरे थिजनबा यहौदबदगी खंगहौददना हाइगिबनी नांगिबनी हाइदना निमित हुमनीगी मनुंगदा सिंगतोक्तबा तारगदी इलेक्टेड मेंबर अमगी इज्जत सोकबा याबा अदुगा इलेक्टेड मेंबर अमगी प्रिविलेज मांगबा याबा दुंबा प्रजादा नमथाक तवी हाइबगी दुंबा ओइबा याबा पोट अमा ओइबनिना कयुमन मी हुमनीगी मंगदो सिंगतोक्तबा तारगदी लिगेन आइलगी मतेंग लौरगा लिगेन छुट तौननबा सेम छारे इम्फाल ईस्ट पुलिस कमांडो ना नुपी पुलिस यावना सेक्टर अवांग लेकाइदा थिबा हुमबगी थबक जथबदा KCP की नुपी कादर मंगसी फारे हरे पुलिस डिपार्टमेंट की PRO की चेरोल अमना फागलबा मियो सिगी ममिंग खुमुक चमनिंगोल मोरांगथेम ओंगबी कैनाहन बिलेमा चही यांखनिपान मपुरोइबा सनायाइमा सेक्टर अवांग लेकाइदगिनी मंगोंदगी डिटोनेटर यावबा ग्रेनेड अमा यावना अतै पोलम कया फंगनी हरे मरी सुबा सितलजित मेमोरियल सर्विस मना कुशिनबगी थौरम अमांगसी स्कोन पांगथुखरे हंदक हाइदोखिबा SSLC एग्जामिनेशन दा मणिपुरी सब्जेक्ट दा चादा मरफुद्रानी पाल फंगदुना फर्स्ट ताखिबी सोहना लाइश्रम दा सितलजित निंगसिंग मना कुशिनदुना इकाई खुमनखे मना असिदा सेलोइना लुपा लिसिंग मंगा अमरी सर्टिफिकेट यावरे सितलजित मेमोरियल सर्विस की कन्वेनर ना फुंगदुखिबदा मणिपुरी लोलबु साखटनाबा होनाबदा सितलजित ना लोलगी दमक होनरम कया अदुबु निंगसिंगदुना मैरोय सिंगबु पुकनिंग थौगटपा ओइना मना असिपीबनी हाइखे खुराई केंद्र की MLA की नॉमिनी ना फूड सिक्योरिटी एक की मखादा युम अमममदा चेंग केजी मंगा पीगनी हाइना एजेंट ना खंगलकपदगी सेंग येनबा यारोय हाइना मियामना सेंग येनबा थिंजिनख्रे
ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯈꯣꯃꯤꯗꯣꯛ ꯏꯄꯨꯝ ꯃꯄꯥꯜꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟ ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ. ꯃꯅꯤꯔꯨꯗꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ. ꯔꯍꯤꯃꯨꯗꯤꯟꯅ ꯅgarang ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯌꯦꯜꯂꯒꯅꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯃꯝꯗ ꯆꯦꯡ ꯀꯦꯖꯤ 5 ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯖꯦꯟꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯃꯝꯗ ꯆꯦꯡ ꯀꯦꯖꯤ 5 ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯦ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯦꯡ ꯌꯦꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯡꯈꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯂꯥꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯆꯦꯡ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯒꯤ ꯋꯥꯀꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯅꯦꯗꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯨꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯕꯥꯏꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯒ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯤꯄꯥꯛꯅ 30% ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯨꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯣꯏ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯔꯛꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯌꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯤ ꯌꯦꯜꯂꯤꯁꯦ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯆꯦꯡ ꯀꯦꯖꯤ 5 ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯆꯦꯡꯁꯤꯡ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯤ 5 ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯤ 5ꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯀꯦꯖꯤ 15 ꯑꯗꯨꯒꯤ 10 2 ꯂꯩꯔꯦ 2ꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯖꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯦꯖꯤ 5 ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯀꯦꯖꯤ 5 ꯌꯦꯟꯒꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯃꯤꯅꯤꯅ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯦꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯑꯩꯁ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯔꯦ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟꯁꯤꯡ ꯆꯦꯡꯗꯨ ꯂꯧꯔꯨꯈꯤꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯁꯤꯅ ꯀꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯍꯟꯗꯛ UPSCꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯃꯗ ꯑꯁꯀꯔ ꯑꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ KSI ꯁꯤꯕꯀꯥꯟꯇꯕꯨ ꯑꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯁꯣꯔꯥ ꯕꯖꯥꯔ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯍꯦꯜꯞꯂꯥꯏꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯦꯜꯞꯂꯥꯏꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯍꯃꯗ ꯑꯗꯤꯜ ꯁꯥꯏꯗ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯐꯨꯕꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯞꯄꯤꯡ ꯑꯃ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤडियाꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭राइम यूनिट इम्फाल वेस्टना खुदक्ता थिगꯠꯇꯨꯅ चेनबसिंग फागतख्रे फागलबसिंग अदुदि माइबम लेंबगी मचानुपा माइबम राजसन चही 19 अमदि माइबम राज बिरसाल चही 19 नि अतोपा अनि अमदि जुवेनाल नि हाइदि नेशनल हेल्थ मिशन की मखादा डिस्ट्रिक्ट वेक्टर बोर्न डिजीज सोसाइटी थौबालना फाइन सोसाइटी हैरोक पार्ट 2 चंद्रखोंगा खुसमनदुना हैरोक नगर पंचायत की एरिया दा लेबा युमथोंगसिंगदा हिदाक लुपलबा कांकलसिंग येंथोख्रे थरमदुदा ब्लॉक असिगी मेल हेल्थ सुपरवाइजर एल मंगलेम मेल हेल्थ वर्कर वाई बिजेन CIC हैरोक की मखादा आशा फैसिलिटेटर ओइना थबक पुरीबी उसारानीसु सरुक्याखे सनम संद्रो ग्राम पंचायत की प्रधान स्टेट फाइनेंस कमीशन ग्रांट 2014-15 की मखादा सनम संद्रोक्ता साबा कम्युनिटी हॉल अमसुंग पोलोइफम ngasi miyamda kusinakre thormaduda Imphal East to Kairau Bitra CD block की BDO KSI Siddharth प्रधान आइस सुरेश सुसरुग्याखे डिस्ट्रिक्ट हैंडलूम एंड टेक्सटाइल ऑफिस इम्फाल वेस्ट न सिंधुना क्लस्टर लेवल मोटिवेशन अमसुंग प्रोडक्शन प्लान सेंबगी अवेयरनेस प्रोग्राम अमा वांगोई बाजार कम्युनिटी हॉल द पांगथोख्रे थरमदुदा खादियन विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस प्रेसिडेंट एस अचौबा प्रोजेक्ट मैनेजर डिस्ट्रिक्ट हैंडलूम की ऑफिशियल कया सुसरुग्याखे एस अचौबना अवेयरनेस असिदा वांगोई हैंडलूम क्लस्टर चामंगा सुपना मंगादा थबक तौरिबा नुपीसिंगदा मतमगा चुनाबा योंगी पोथोकसिंग पुथोक्तुना सेंथोक हेंगत हननबा पांदमदा पांथोकपनि हाइखे अनौबा ट्रेनिंग कया इरमदम इरकाई सोमदा हेन नोंगी लोकल की प्रोडक्शन से हाना लेरंबा थोइबा सेंथोक लंबी दुगा हौजिका याम थिना खेनर परसिदा कोई पाबगी हेंगलपा अमदि लेबर से हेन थादनिंबगी अदुगो वखलोन सिंग नुपि सिंग लापा हंदक तेरा सापम लेरक नोंमाई थेमने कायदा सकंगदबा सिंगना बोम पोखाई हंदुना अकी अखंग थोकन की बात थौदोक अदु यूथ ब्राइट स्टार क्लब ना यानिंगदबा फुंगदोरकले असिगुंबा थौदो से मतुंगदा अमुखाना थोकन बिगन हाइना मरि लेनबा सिंगी पुंगनिंग संगशिलकले हौजे अमुकाना तेनबा बेम थलौजरी चांगी लेबर सोलकपदगी पुजु सिंगतबा हक्चांग चोथरबा तुंबा चाबा यारक्तबा खोंग हांगा नुंगारक्तबा सिंगीदमक अमत्ता नायरबा उपायदि जॉलिप सायर अमसुंग जॉलिप कैप्सूल चांगने सिनबियो
Nasya Coaching Center, New Chakon, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open 10 foundation course for class 6 to 10 starts 23rd June. Our toppers are 2nd position N. Suzaina Devi, 3rd M. Basundara Devi, 6th Gary, 10th Yaisana, 11th Selina, 13th Davidson, 15th Sujakanta, 16th Ningthem, and 25th Apollo. Hurry, limited 6. Irudio Coaching Institute. Admission open for Class 11 Science CBSE, 16 June 2016. Visual-based learning sigi kanabadi, takliba adubu, laina khanghan bangami, amasung mitna uraga khangkiba para adubu, laina ningsinghali. Other features are small batch size, faculties experts in CBSE syllabus, and exam pattern. For more information, Irudio Coaching Institute, Kangabam Leirak Machin, behind Baigo Hotel. Build your success BYS, Palace Compound, Machalema School. 6% taba ngamdarakpasi ima baba amasung BYS Coaching Institute animakta credit sibijani BYS ki hostel da lejadana BYS ki foundation sung revision course animak yawarga mai pakpasi ngamdarakhiban. Admission is going on. Oza Pain Relief Ointment Khwang naba, kok chikpa, tang chikpa, thu naba ni singbada sinaba yarba, lipsap thukna puthok saba Oza. Breaking matungda mayam amukana taram nokchari. Hairangoi thongdagi Manipur University taba Khagembam Road haina khangnaba lambi ase PWD gi mari lainaba official sing amadi local MLA da sembinaba kayarak hanna haikhrabasu ngasi fawba thabak amata paikharaktabadagi Star Volunteers Core Club amadi miyamna lambida lakpa gari singdagi angamba senthom khaiduna leikai gi miyoi kayagi matenga loinana ngasidagi lambi semba hokre. Club ki President Rajan Maiteina chahi 15 rong gi mamangdagi lambi asi sembiraktre lambi gi phibam phattabadagi accident thokpagi chang hengalakle. Phibam asida miyam gi matenga loinana lambi sembagi thabak chatharakpani haike. Akoi gi hairangoi thongdaina Kanchipur taba lambi si asuki matik phatre habse khoina hana government da adagi MLA da satra kar hajare moina thawai wa tawidre sida laiba MU gi laiba satra sing adagi MU da saliba akoi gi thabak tawriba mayam punamak chappa sida nong kitang tarakpada thengjannaba tusannaba kayar yawbodagi akoina khangma ngamdadana club ki maigi dagi akoi mayam honara si hana lekai punna akoi honabagi thauksi koi chatha jaribani. Joint Committee on Reformation of Existing Reservation Policy in Manipur University na University gi A block amadi atay saruk kharada thamlamba total shutdown adu matam kharagi oina komthok le haire ngasi University gi authority na sengdok warol ama Joint Committee da tharakpadagi khongpham asi handokpani haire kongba kaithel bu nongna sagatuna afaba kaithel ama ohenaba lokhalakpa khongthangi matungina kaithel asina sagatpagi thabak chathari ngaida Pochai Yonba Yananaba Sakiba Kongba Bazar Temporary Market Set Ngase PDA gi Chairman T Mangi Babu na Sangakre Kongba Bazar Development Committee na Sindhu na Pangthokiba Thoramaduda MOBC gi Parliamentary Secretary MD Amin Sa su sarukya ke Thoramaduda Amin Sa na phungdokibada Imphal gi Khwairaman Bazar da pot leiba mi hena tindanaba mafam singda kaithel sing sagatpagi thabak government na paikatuna lakli haike Banamadi blockade ki mingda lalol itik tawriba singna pot chaigi mamal tang na yonba yaroi amadi nongmada sangdaba yadraba petrol amadi diesel gi awaba lehenba yaroi haina MSF na phongdorakli leibak miyam na su thau phangloi haibagi mipaiba pokpidanaba pam singda ahingyarik patowiganu Banamadi blockade tawriba iselinaw singna lambida lakpa ana ayek lining laishol mairoi singbu ayet apan pibiganu haire Handak fall haidokiba IMC gi ward number kuntaret ki councillor gi vote masing amukhana thiba yaroi haina INC gi mirep herojit ngangombagi election committee gi wangangloi naukchana ngasi nauremtong kumantem lekai da pangthokpa pawmisinga unabada phongdokre vote masing thiba loidringai da makhoi gi kangbuna vote kare haina laujabani marilei naba authority na CPI gi mirep na vote kare haina lauthokpa laikhide phongdoke
काउंटिंग अमु हनगने हैबसी मसीदी अखोइना मसी अखोइ पुनमक्सिना याजिन तिनबिरिबसिना अखोइगी एजेंसिंग लोइना तिनबिरे मसिंग सुना अदुगा हाइरिबे स्पोर्ट टू द तौगिबा खुदिमक्सि मकोइना विलिंगली खुदम चांगदम गलोइना नमोइना लोइना हाइबा मंगनी करिमते येनगिबा लेतबा मसा मसा जुसु यानरगा थोखिबा मकोइगी प्रोपेगेंडा अमदा बेस तौरगा इलेक्शन सिबु माइ थीना बखोनबसिदी अखोइ याबा सोंगम All Jiribam Contract Teachers Association na Jirida leba contract oza sing regular tahalo haiba davida ngarang ahing nongyai dagi tang tarawum dagi ahing nongyai fau ba Imphal Jiri lambida thamkiba economic blockade manungda kwa mana puduna Imphal tholakpa gari sing dagi khongjang saugatpa singna kwa mana chingthaduna mai thakre Uripok sinam lekai da leba ngangom lampakta tata magic amagi manungda mayum makai palaba nupa amaga nupi amaga Natai Sadaba Mongda, Lairami Haibagi Maralda, Lining Thau Amudon, Nupi Lup Amadi, Lining Thau Amudon Development Section of Youth Ki Kangbuna Faraga Police the Sinakri Headache. Mang Imphal Town gi May Nong Nating Bagi Tabak Packet Kadaba Maramna, Mang Imphal All Feeder, Hayang Dagi Juntaram de Fauba, Nimit Humni, Ayupung Mapandagi Nungtilpung Manga Fauba, Maymut Kani Hade, Amarumda, Kaisampat, Kwakatel, Sangai Pro, Jangangai, Gari Amasung, Malom area dasu. Didim 1-2 amasung gari feeder mut kadaba maramna hayeng ayuk pung mapandagi numidang wairam pung mari fauba may panglui hare Kuyatong pukri achauba mapaldagi S chauba debi chahi humputaruk rom surabi nupi ama ngasi ayuk pung mari makhairom taba duwaidagi mayumdagi thokibadagi mafam khangdana mangkre mak foot mari inchi nipan wangi kuchu ngawi masam sangi masapai mamai koidanai yet thangba mitki makhada sambru ama thungi kanagumbana mahakpu thengnarabadi mobile number 9612986726 natraga manak nakpa police station da pau pibiu hade hausa sana bagi pau ngasigi sana bagi pau da Ahanba T Subol Memorial Veteran Cricket Tournament tha sigi mapandagi makha sathagani haina toramba adu makha taba notification ama thoktriba fawba yethokli hare District Youth Affairs and Sports Office Imphal East na district level Subarto Mukherjee football tournament under 14 amasung under 17 boys samadi under 17 girls June taramathoi dagi June taruk fawba pangthoklagani entry form pisin khraba sanaroi singna June taramathoi gi ayuk pung mapan makhai taba matamda sahi khangdokna bagi medical checkup ki damak report torna ba khangale Imphal West District Inter-School Subarto Mukherjee Football Tournament June taramathoi dagi taramanga fawba Kumalampak Sports Complex da pangthoklagani Sanaroi singna June taramathoi gi ayuk pung nipan da medical checkup ki damak report torna ba khangale September tha da Bulgaria da pangthokadoriba World Arm Wrestling Championship ta saruk yarna ba ki damak mamang tha da Nagpur da pangthokiba Nifu Suba National Arm Wrestling Championship ta ahan ba amadi ani suba tarakraba sanaroi sing khali hari July manga fawbagi manungda sanaroi singna association gi secretary da passport amadi mari lainaba che chang sing pisilaknaba khangale Tagwa trophy gi ngasi sanakiba ahanba match da Furious 7 kairangna AFA Thobal Ningom Bambu goal ani amada thoikre ani suba match da 7 star Hairokna Surma Football Club Wangjingbu goal ani snoda thoikre Makha taba sanabagi pau boya ning thongjam tagi fangbigani Ngasigi Manipur ta sanaki basingi makha taba pau da Naran Konjil football Naran Konjing Sporting Union NSU na sinduna Naran Konjin LP School ground da team taramari na group mari thona khairutuna tha si tang nipal diki sathariba ahanba state 11 open for men soccer football tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta COF Langthawal Kunjana LL Karambu goal ani amada maithiba pikre COF Langthawal Kunjagi maipakpagi goal ani edu Roman amadi Kiran na match ki kunsuba amadi kuntaruk suba minute chanduna match asi maipakhibani maiti oraba LLK Karamgi amatangaraba goal adu Premchana match ki kunmanga suba minute sanki match asida COF Langthawal Kunjagi sanaroi Johnson da central referee na yellow card piduna warning toki Sathariba tournament asigi hayeng ahanba match City Club Naran Konjin mamang likai amadi AFC 7 Star Hauribiga sanagani ani suba match NFC Naran Konjin mamang likai amadi X-Men Sajing mamang likai ga sanagani
Royal Cup Football SDS Lamdeng Kunungna Kenbek Thangmaiban bu maithiba piduna Anisuba Royal Cup ki semi-final sangkhre. Royal Football Club Nagamafal na sinduna Asan Bigai Grounda Team Taranitoina Group Mari Thokna Khairokuna Mamang Thagi Tang Kuntra dagi sathariba Anisuba Royal Cup ki ngasi sanakiba ahanba quarter final match ta SDS Lamdeng Kunungna Kenbek Thangmaiban bu goal ahum sinoda maithiba piduna semi-final sangkhibani. SDS Lamdeng Kunugi maipakpagi goal singadu S Bikam Narendra Madi Samsanna match ki kuntra tare suba humputara tare suba madi marphunithoi suba minita sanki. Match asida Kenbek Thangmaiban gi sanaroi Deni da center referee na yellow card piki. Sathariba tournament asigi anisuba quarter final match hayeng Arun Enterprise Singmairong amadi LBFC Langthabalga sanagani. Player transfer. All Manipur Football Association na sinduna Polo Ground maning dalaiba All Manipur Sports Association gi conference honda tha asigi tang amadi gi satharakiba sahi asigi 2016 amadi 17 gi inter district transfer ngasi mapani suba aroiba numita MSR sanaroi konithoi apply torkhre. Haujik phawda punna sanaroi chahum tara apply tawki. Amaromda Imphal East District Football Association nasu saliba sahi 2016 amadi 17 gi interclub transfer gi apply ngasi ahobo numita sanaroi mari apply tawki. Imphal West District Football Association gina ngasi ahobo numita sanaroi taramanga apply tawki. District Sports Association Kakching gisu ngasi ahobo numita sanaroi mari apply torokre. Thagachari makha taba pauda ngasigi nongmagi oiba engasagi pau ICAR Lampel Partaki Pangba Pauda Ngasigi Kwaidagi Sakiba degree Celsius Ultramarine Spectrum Kwaidagi Ingba degree Celsius Kunmatoi Spectrum Nungshita Yauba Sing Manil Kisang Ayukta Sada Mariputara Nungtinda Sada Mariputipal Moiki Ngasigi Nong Sukipa Kisang Tarani Toy District Manga Millimeter ni Haujaroi Badamaroi Bapa Mukana Kongdang Ratanda wanted Hyperwahi Cincinnati Basilale, Miamda Aki Tuzung Pona about Wahini Haina, Hana Director of Prosecution Oiramba NZ Test Kumana Fondo Cray. JSC against anti-tribal Bilamasung Outer Manipur Tribal Forum na Hokiba Hindagi Kaukiba total shutdown Kongzangna, Singi District Singi Mahusagi Punsida Akaiba Pire. Amade. Shutdown amadi economic blockade haukibadagi thau phangoroi khanjaba mi kayana petrol pump kaya ki mamangda queue letna kre ngasigi wena dia stibna pizar paw matang special jare mi ta biriba singu am kahana kurum jare